Teresa ndanda mantu ja ndagalimika ende ndigora 70 okay mantu ja gi families ontwire nandi bakyota manduni tweta byabone kana tweta kanisene kana byatho biriko kana gira atongeria itworero itobati kumenya gita na mantu jale nikyo kuona tweta kanisene kana byathone ana bali ja baba leja uju irikyo twetita gutana ketha no kumyoga karandi wethira wena suke gwekera aja uju tiga ngo nyomba no tokega atome wekera no kumenyete buyi ukamekera naro bati gwekera suke ete gwekero ariko ete gwekerwa number 2 katweja mantu jegi nandi ijo gwa atume tugatuje kiama getu kenda tumba kuthikire katwetwinka no tweke ya kuthana ri musemano jweki kinoru ingabana kana nungi tutikumenyakana pautu impeto kaura tukanana na stress cietu indi tuyete kiama giki tukomba kuthikire kanyonto naru ande aja na twetito tukaje mantu ja nkuruki atia mbere namba ni ro twugire twithia kiama giki kenda thirikari yumba gututethia untwira bubu mbere ibwangurirwe nte kumyanga nte myakwe kithomo no tutwena na bathominya bakwe bathomi indi ibwangurirwe buru anto borurwe ni untwire bwetu kuria mikarire miarerie mianke kuriunganira untu bo ibwangurirwe na burekirwa ndastibinini nandi bureja untwire bunge bwa muchunku bwakaba mantu jonde yakunikirwa nandi ni untwire bunge butekwerekana bwa mitandao ichunku isoiri na nkugo twena na bathomo indi no mwaka kwithe kwina kithomo na miaka mumero no umenyaga mpinde ya muti iandwa kende ciara bwega matunda ja mega ikarerwo ate wikirwa roje wikirwa tubataresa na yekinyo kinyantu aguciara ukamenya ne atoka yake na ciara matunda ja mega no ukinya untwere bukaja mutejuria no mwanka ana betu no tu family ciambaira kiri ana bajojo betu mwana ro ciarirwe narua atetigana erui muciari amenyerwe akinye gitaro karandi guru akinye gitaro kwa hai mathababu ne ya muciari mono wa mwekuru na mwekuru ojo akarete mwana ojo na karete kinya mukuru akarete mukuru na karete nguku akarete nguku na karete ng'ombe na mundene wa mukuru inda ugiraja kairi ibomwe na ibu nabu kabeta mantu security mukuru no arara wate na ume bonge igutaga kona njane karibwega ende ate kumya no ukaira bwega imwekuru kuma mwana oria etha no mwari akinya igitara gweta nasari nande au no mwekuru nande bando njuku mwewe akamenya mwana okenda ate thene igitari raja monora ya gucetha na barabangi no mwaka umwekere bataresa na roja atia wa umasukuru no to imbetera kuringa kibaro gantuko 300 wejo makema wingire mburi umwengu ge access ira igato mo mwethero atera thia kagureka acoketa ge company ba unande ne ana bangirendi twajakire ana babangirendi 4 mwaka ngirendi 9 tere urugono rutindirwa mauja mapema na ntano ciana bali aja ntatoira tukwaria cibo utemwe kurubara batana no utemwe kuru etibine iba gwitungurumania na ana bara oto etibine kemeru ba mitandaone ana bara iro tukwa tweta na arangira undi twengira undi ne tuturaine kundi egoro igembe mwekuru ake yambere cyayo ntugo twarire ajale mwekuru gwetwa Sara na aratanire mwekuru gwetwa Grace au gototinda kwaria mantu ya mengi mindia ikandi bataisi urotaniro na mutanwa police station na mwarora no twaba kuingeta cukuru acoka cukuru atecoka cukuru na tugeta kuringa riboti tuge atiri mwana oria airomande atera bwa kejai kenda na barabange be cukuru beja bake airo bauge atiri ale totomba cukuru irugorwa twena areko okuwa gwitana manto practical okay boyi bonge indari rwakaenda ugana ndi bayi bangire ndi mwanka 9 twaja form 4 na form 1 ana bari bakomba kuruga ibakomba kinyokama ibakomba kujija mantu yame mwana ora na kinya twingwa aciari ito ciangite mantu ya mathuku sana mwana ora jo kona athomere ja konere ume muno
ugeta nara wetere bayinga bekere nduti ketha wina bari bakuthoma na arua sapa yogwe kuma ba mugwanji gwa kama na nujuro kuthita tenguge mono kumwa no totemyo mwekera murigo mutheka yakuru ko beka busy basi igwa kama igwa gaikeria igwa karuga shaira tukanywa tweja abagu igwa kamenya roje na ndi na chapa iogwe ndute kune na arua rojo ne kalimi na nuje nguge wate mithiria indi kwa mwangu ge excess ire kamweka au kenda atonora kanya kathimo kenda atonora bwetu eta mwerega kana tange jo kija umwethie mbisi jo yumurigwa kutheka mandu jo ndio ja kwenda tutangira number 2 nande tweja kiri bau nande betere university bakuma nande kiugwe ibetere university na bakiuma kiugwe kuma kiambiriria kira muti jojo jokera at least yo tengene sibwega jwe kinya college na university jote betwa mono twere kairwa ndara jogeta jokera jorungi no ntomeri neriki na nikumenya kathi dwo ndagwa mami agitagwa akara ageta university nari nongorano nande sikuma na sponsors. Alright. Ngakuria jojo jonde pengine ibugo jage kundiki kyanu ijo bwetha bugiritana na cha iyo twe najo yes na iyo jatumite turungama na iyo jatumite murungu aringiza twejaja uju kenda tomba kwario ketha atongira bagatugo na njire mindia tukiandika proposal kanda tubera batu support at least kwethera kwise batu support kenda gwetangira undi na mantu jana jo tutiaria iria musemano ne kinoru ingira undi ne nara police station ni nara wandi ne sietu support ira bukoromba kira tongiri support ya kuthithia mbi tambi ibwega support ira tukuromba mbere number 1 pauto bweta gikundi sindo twege kundi batu twege kundi kiama kiu yetu mbere number 1 bura tukuromba kenda twetegembe twethira tweteri tweta kanisene kana tweta maskuru primary kana university kana secondary kana kanisene kana ikundine no mwankaja na twethire twena mbesa ciai mbere number 1 transport ngare gutwike na no number 2 no mwanka twethire twei office accounting government no mwanka twantu baire umwe turena na wonge uro kasoro twete nawe nao bonge no mwanka tureagirwa antu ba mindia na mindia ije baba twetaga nara tugeta ntikeje kurirwa bwata bwatu jukia niona na nyetha ijire da 10 na itha turira antu bemethene themwe na runene kairi ikona na nyari mwake bocoka bukira tutukondwa bwega ngwethare kariu tutukondo kenda tutukondwa bwega nara kunda tugota turona mukuruko nusu okay nande twewe ngarama tucoke twewe ngari tucoke tunekera antu bari bakuma office ya accounting government kenda beta tugwate gutireni nariko alright nara ule tugategera mantu jegi ontwire gikundi kia Imeru Cultural Women Forum Imeru Cultural Women Forum na mberema kuri na ekuru bangana wingi estimation buri ubangana okay gikundi kia Imeru County Cultural Women Forum atongeria kana coordinators twenabo 115 pau akini coordinators na atongeria bai coordinators nande atongeria ungwate bwega baba bai coordinators county yo yonde nande county yonde tutemenya ku recruit muntu omo no tutwetete masina tuka recruit certificate groups okay tukayukia group tukamea group weje ne omu member nande ende na antu igana okay group we ne omu member ende na antu 30 mwaka thai twena members ngirigere 2000 hantu ngirigere na nkwira baba ndakuri tutwete kwa Meru rona ya msetho ngirigere kweno twetete rwana tukabweta bugatwonere ntekugire ndi tukabweta bugatwonere na county government iketha iji na tutetha manthuguru iji baba ekurwa Meru bara bocora marigo na bara botigirwa twana bacieja na jana bara tukarera twana bajuju no tumwakuru Meru no akara gutigirwa mwana ora kendete kana te makosa no tukuru ko mwaga ende mwana ku ona mwana bati msuri tembati mbaya ogwa mwekuru karandurere mwana mwarete ngugine no tukethira agataga mbakingira undi ona imwanki mwana ora agaita kwa igwa sangire mantu jariko mantu jara na ndi
bate tugaita Meru kombone turi antu 2,000 coordinators bara nande bari registered kia makira national government registered national government ne antu 115. Alright. Tugategera mantu zegi ontuire otarombugira ukabere county Tharaka-Nithi tukona muno ni kugwata ontuire njara a lot. County Meru kagitana kaka twine nya governor mweru na thirikari ni njeru. Pengine babota gikundi gye kuru nane kuru baraba ije ontuire bakugire gucokia ontuire ba Meru. Ibudhiri tubwina mibango ya gutigira kwina tuge mambura tazaza gutegera ontuire ba Meru burageria gweka mantu tazaza kana aborori kana tongira barabo support kire kuthia mambura ja ontuire tazaza tukona uragate Tharaka. Thank you nto bakiuria kiu mbere number 1 ontuire bwatu ibu tumatona ngabana iu nekethira ri agenda ya mbere kumwira atia mbere number 1 kuma ora twaumanya kumegitereba ntimenya bamunya bakira itu bakawira mwanka narwa ntikumya nikijontu untu jabu wamburia nikwithara kwina mbeca cia kiutamandu ndene kaunti cicionde nikijontu atongeria batakarandi guru batuthuganira mbere tuthugania no tuba batutongerete mwanka twakinya kuthugania bautu atiri twathithe kiama giki no mwanka tukaida ngabana tu appointment tweta bo ibu bwa mbere bora twetete nande kwarira kimantu jegi ontuire bubungwa kuria na metere ate mbere namba no twete urangeti na tureta na nyana nde tugeta no mwanka ngabana mutuma na thirikari yaba ya county ituthithirie mikakati kwambiria mweri juju kethira ukombekanya mweri wenana na mantu ya no mwanka jambire masinani na bauto twina ward twina sub county na twina ward twina sub county na twina county itukwenda kuthithirwa mibango wandi cietu nara twina ward ma MCA 47 ka 45 kwithaira kwina masindano ground muti akethira kwa cio ndira cinaga icio cindana wandi newe urongeo west urongeo kiagu kuona ni wandi ciende ndene Meru county betheba na masindano na ndene wandi antu bagacindana number 1 na number 2 na number 3 tuthithirwe mikakati ndene sub counties beje na ndene sub counties pasindane tone number 1 number 2 na number 3 number 1 na number 3 ndene sub county 10 kana kenda timu icio ndogatega number batatu times kenda no kuona ikwaya 20 gintu iringaniro nande kinoru isindane tone ibao bakwa namba 1 na namba 2 na namba 3 para bageta national jabange gweta gusindana na Tharaka-Nithi na timu cio nde cia Kenya au nande kenda twethatwe na Kasoro festival yetu ndene Meru county iyo ni ayorete hande bake ikiroto na ante kumina kiuraira ikaya kutha ni nkumba kuthugani ubaba muntu ra tukuthura ninge turuga imwete kikwa wetu ni ata kuthugani ankurukiewe nkathugani nkurukia MCA kathugani akurukia MP kathugani akurukia women imagine women rep nkathugani ya women rep ni mbia karitie ikaya kutho ntu yabu atenda thuganire tene buru oni nkathugani akumukuruka twakinya gweta urangeti na twero twete tukagani kinya ngarama tugeta women rep twamuromba ngarama ikaura twajage forma ngaba no rariku turire ni sani mo twete antu ikumtu twenya ngarama isia urire twaumera ya tureta Tharaka-Nithi urangeti nara ne kamba Mosoko muntu gwetwa mareto turirire ngarame ucio. Urageti kuraza kumana, right? Twakurukire wakindiki. Iri Tharaka. Okay. Tugita tutaye twameka ndo gukinyake kwatu ngari icio nyingi ke muthanga. Neisa school na cumete kuma teta tabeta Kisumu mari kwa Mombasa ende Meru. Tukwandika baruga tweta kuromba ngarama. Batwonire baruga je ndanenkeri beti officially no tubakiama yakwa barambira twena baruga na tuteto tembecha ende isikuonora cia gweta nawe hari no mwanka umabumenyeke alafu uyibu kugeria pengine kwaraniria na gikundi kiki kia kurbara bonda bariku bobaitana na mantu jegi atongere babeka for example ugumete centro kuna mujumbe kuna ma MCA ibu gara yakwaraniria na ikundi bio nubo kana yakoro bobaitana mantu jegi mutongerio mwega no bagita guthurana ati na ibwega kingi kira gatumira turiza kiama giki na ndi itukuora tuthuri tutugutethwa lakini igitara siasa ra kinya kurubara bakawenda bena rabo twira patije kwebonge baye ni uroka ndumya nwenkaringira magana jaire kana t-shirt kana suka wara t-shirt eringi muntu nyuma
na siasa cia kuroko na sa ti utetano kanisene utetano muchemanione siasa cia bia tucoka kuthambia cio nyomba kuona ni antu baria kenkime muntu mume orambuga ko bia bia binge ba otwe na bone antu babome kuma u tugategera itutega tugategera twathurete tugategera kana twathurete muntu mume ura witite gututhithiria nukungwata na ndi narangira undine sana na ndi tutete mantu ya public participation ndo bwa finance bill Chara na ndi twarite nyambere tuja gwikwa mucemanio ira itwarite na twauga iria nura tutena twena uwezo ndene sima na ungwana bawe kuru tukayanjensi tuthiuru kamero yonde tukiuga no na tuthitete mbane riko nikiyonto tukuga no kara kuga no thwire mwana uria uga nikiyonto muthwire tika kuga no tunakwe yani kinyoke ya kuthrote bunge na bura tugaitana mtu kawaida igwe yani mpipo paike motion jwa kuga angana ndi bakunoga mono gwenya da tutukumya boga ibakunoga ngamba shira bako itekongana ibongerwe wo na tabagite nditangi baroma ingombe batwera ikwajwa bageta sibitali bakagandagwa nindi umangeta sibitali nje naro gutendagwa ende tekababarere tamusho jwa kugatire mbesa izi isitengwe sibitali mutindo erirwe ndawa mwanka jomwe sibitali engere sa public irerwa ndawa mwanka jomwe yani botena ja ibwato ebere ibwete tago kuza mbere 2027 nto ibuye bamba batechoka pozere bokunganye na ndipo eja naja mwari jo mabare agwa milioni mona gintu nandi kendo menye kuru ijo twite kubaitana mwekuru nandi mujumbe eja gikundine kyantu egana eja na egana ri mwekuru bakone yabora agwa kairwa bakarigwa gikundi kyantu egana siringi egana ingire mwemwe ende meake na muntu negana itake milioni emwe na bandu nukuona na kugongerwe na nyoka muringira zimuni atejukaja akeja mushame unaragekerwa maguta ogono gerete mujumbe ta wenu indawira akairi tukerema nande na mbuga nyara ndalerie mbuga na kinyo lakini eso kule antu bae bale TV ne na kwe muthaka baragia no kwe muthaka boje agwa no ke TV ntukurikana nereko no mutaga ora wawe wakirima atene nye kuwa kiri athithirie na antu baborongo bane mbena bura kini mwathani toto barani atukuromba 2027 atwebaebere ngige na manginyo ate imagine mantu yandarete akaya university kire na bweta irwa yakira banewe no ndiro kumenya yububundi okaire mwana ole thine ira ari na shu iwaije kumarira atwe mudura MC okairwa njukwene na ate kumba gweta na kweja gukari no ntuge ayubu ngugiyewe teweke nanyoka mutaka TV na teka ira shuti ate maindo ndija kuba ngambi ekaira tu sati ja kawenda tetote menya nyara aragia gikindike lakini nukuona university mariane kwaria uma mwana kwa mwamba gwa mwamba ndarokere itonda mukumuringira campaign lakini university ra mariane kireito na mijukite monwe ikwa marimba ayubu arageria kurwa nayo arametera mwana araga mwene inda ararungama na murungu na uma arafauru mwanka na arua kirema kureta ruto mumerwa uga mwene kyavo atena makosa imukeki akeki baruto na to muona tukamwera no kona twamo kwa kana rangi yani ruto amwani weta sub county shonde na rampijari kirema kureta ruto antu amureta centralment arugora maria na university kana ezira takinya kurugorwa ni tufandu ambesa kende ezire kere rugorwa amuretere kithaku aja witaire taskesi wetawa kebo yara kithaku siju kithaku ara netere kuraunji maguta jai shaindi hoho nyawoni ntitango gechawa jai nyawoni to makoroka ru nchuga inkoromba kura ari watere kuika president ateyete kere atongere bayindi kana kira member bayindi ejite kira antu baba muringera kura centralment po na antu baba muringera kura centralment pena tukanisa mwanya na no ntu ateja nojo na okeke makancha je ujonde na batikire mamujumbe wetu no ntu nayi umeboni na bati weta to aweta nyama kanisa ya Kristo na bati weta reverend wa PCA
na bati gweta minister wa Methodist na bati gweta father Catholic na bati gweta umomo Kolino na bati gweta oindi tukona TV ne makanisa ya centuriment ya kirema ya representete kirutu ariko harika twaria uma na nkara yo murungu agankara ntu nakuona no mwaka wario na murungu arunga mana uma ende kirema we burumo wakiri uthomereto wakiri tene bishop ende amujukia kamwithe aria nimbie baira centuriment na bo bangi akabaretera okani na keza na kwenda twetania neje arete ruto kanisa ne Katholiki araunji maguta ya Katholiki arete PCA arete Methodist na soke abali meme Kolino era yonde nuntu bo bombe bo mama kanisa jageta kulingira ruto kura kwa buru ninga ndeja untemenya kwale no totoronga minu ente meza ansinda oma na nintenda gweta nene kire maga twethera aja uga mugamba ogwa etagwa mugamo tuma neje ta kanisa nekwa na neje unde mutongeria aredi atomba kugato inkuona na bangi niwe yako inkuona mutongeria mutongero kama mtote wata mtu nya karinde goro kiroto lakini igoro utero umabugetania nae norongo ndaigwa nde sasa no ntinkuona ga kuona tabia sana sako iteweta itewetania okay amikana hara twavuganite yake ja kurugura university yani mwaka naro no menye kirime na ndena meyanke ko mikudurwa akizurwa Ayubu university ire amirwagira na miona na mwaka narwa ni wakwa etigere antu anono erugurwa na erugurwa kamboria na university ni Ayubu rorita ira ni Ayubu otomete yakwa igitare Ayubu ari MCA na munya engabana homa ibwaragwe kinyoka mwamba narwa kutomba kuwa TV erojo mbwe igwe no to terasima wiye ntuko sionde te sasa won munya na Ayubu arambira university na nya barabara ekeri karami kuma ikweta ekeri no to ba university na negitara munya naye na Ayubu kuma wa Ayubu oyo na munya teje ito mukira polytechnic na ruoke ya gota mukira polytechnic mutuma kwaria uma na murungu na kuona ari gurure ithatu na nto ibasita na kwaria uma kethira murungu agatenda mema na ruoke ya gota thoko ya gatembe na wendo ugerie ntuko ethoko ya gatembe tanchuma ine kangu to ntuko bonda itinganaga into bitingana nuntu bwana barabejere mukira ariko Kenya yonda niyo ija gutirenewa kuma Marisabeti Mombasa antu abetha bara mukira mwaka kurakura bara kuma Mariara gweta mukira nekero ram na mantu ya sangie to imangireti kobia na Ayubu bundi uko na Ayubu bundi na mangireti kobia nwekeda ata Ayubu bundi atende ona ukinya kwa point ni Ayubu bu ukeja kuyanju amosi no orionge ntuko monyote na minde ucio na Mario o ni Ayubu bundi number 2 ntotara mantu ya to kanisa na skuru ango ukura na nda Ayubu bundi adirete u nuntu no Methodist na ndara na ana bakatholiki na Methodist na Kolino bakejo ate kugereka nsemo nuko ngwate nukumanza na nya university ya tete wani nya sub county mo kejo waibo nutu kwenda tongire bariko number 2 niga ba gento gitarorie matomene ni warorie rwaruma matoma rorie rwa ibaeka 600 rwa thirikari i public land okay antu bara maku ni antu ngiri thanda banengeri thirikari kana bari matu thirikari banengere batereaga thirikari kidakene ka thirikari rurie ruria kiraito nendete kurujukia kandamu wamba kuthwania kuruba kawaida jaoni wote ona mugate ine to madaro kairia mwana wote ona sabuni ine to maenda iria kenda ona 50 matu majaja kiraito akwenda kujukia rurie rura rwa kwandamu Ayubu okera karewa ire iwaro na watu ga integi atuga nkora gwa atuga nkathurwa wega bwa Ayubu na nte kumike wakibia ero kurwira mwingi yara mama ujarwagira antu no te kwenda kwirunyi bwega ire etere arakarandi guru arauga bubu tuombeka antu bakwa ndamwiga akwa kuruba bakawainda ari bagetau antu ngirida ndaturi bakonu agwita ara bakaitharia biashara ciao no to mato majaja tugurairwo imburu karurie mato majaja to 50 anto kreito
kana bangabana kana barentore pamenya ekuru baba ibara babaringere kura ituone biria beta batuswera onde matoma narobi matoma jaja anto tugura iro imburuka twenda ya direct non tugeta moya wetete Nairobi matoma jadatu ingiri no underonere abiriste asisai gracie mwe sai 250 yani 250 na nditu kendo me baba mantu ja tukaya ya mono na tongeria batu na bonte komenya yani 250 wa gule rite mo bebuta rite mo ingrasinya sheria lakini wata hoteli we na kaomberwe utona kunda cha ineria ire aku kwau nombura urobuta ngugibungana ni ukamushara na bauti tukinyeta kwa arega tuciuzurane kiotama kuruba kiotama nduni bauti thirikari twetake thika twabera mantu ya igatuteza ya direct ke mantu yetu ruriero rayu bunetere njusini arora kwa sana araga mwene kire atongeria lakini ground nari nene lakini kire atongeria kuma MP kuna ba mwaka mwenya president utuo mutambwaga na wa ugandikwa na mtu kawaida mwaka ruriero awate karuteta ukeja kulirwetera antu bara na etanarwa ithira antu 5,000 barende tawo hana baba barende gwetawo matomani ya thomda yana ande school matomani ya thomda yana mantu ya nyomba kwa to mantu to twinge ekuri bagwatete na matoma jara kwa wayubu ndio na jawa wenka no to itu agete guswa kathuri murungi kathuri murungi woni twata mwaka nkobo kuri obisi ewe nere kathuri murungi ate obisi Meru ende seneta wa Meru county na ndi uwo kuona tukinyeta kweje murungu oringere kiama twetete ke seneta ngabana ito murungu baba ndakwiro kale nsamba mbere ke ikiroto kwe gikundi ngabana athurire ke mwana ikyo ke mwenda ke mweja device na ni ngatotonya gekyo ayugwa are twaringa kura itwera na ndi kure nte menya tongera bawe kuwa inga yukarunga mani utotongera nkona okay na ndi ni umirandi yetu ekari uno tutongera tona ya mono abo bugusi kwaria uma esoke ayubu ojo nuntu ibaregera gwetana na kreto menyare kana ruri kreto ate mwenda tema university raro era gweta marimba kreto ate mwenda nanga bana no na uwezo kwa gweka musemanyo na bakasangia mantu ya ayubu nde MC atongere barasangiaga na bone ndi mbecha pate konganiro imesara pautu itwenki masiao kaba oni kama munenkere nchandaraga kama kirorongi isaso bagweta bagwatanira na MP kirima na kirime kyo gatumira kuruka 2022 agweta ngabana nenda kura baba kanda kura ute muntu mumenyo tore wabo utote wabo awe na ndo tote shoka yake mata indigiri kiraito agwa katumire mheshimiwa kirima nuntu nuo kumenya tubarabara twa wandi ya Ayubu nuntu batyo kweyanira nayu kireto atari na makosa pando kenda kuthithia ngugi county masinani ni gukurukira county government itwetenya kireito aigwa atari na makosa kenda ngi gucithongo miandene masinani nde kiwandi setu ore rwatere ara nkoro tote wabo awe ore rwa uyu akunenkera kirima EMP settlement na project cia national government na mbesa ciawe na ndio rwa kirima aguteka advantage mbere wakiri na wakiri ojo baba section nati kwa ore metumira kaire ekenda nane nkari abo thokwaja no ete koti ne ka wa section nati ko inkuona ni ndari abo boga lakini bobo gabo ndaria ndabati kwaria bakenda shotuko tetha inkwaria na nkabekwa na iwo mankwara yende section nati kwe kagetata na ndio wakiri amenye mbwere kama mantu ya county ya national mbese cia national na ndi asia kana na county government na no naso muntu ro kawaida amito bwere moro wetu Ayubu na ndi takawone mheshimiwa wetu na no winara na kuona mtu kawaida ito kenki mayai to barabara tora akurotia mukurotio jo kukurukira kiraito kwa unandi kwa ake ya kiwa kiraito ja kiuga gatire antu ba kwa nkoni bwampere kura ni watumire nkoni bwampere kura na kando na bwe kura yenyedira ngabana na MCA bato botaka ndo gambu igeruo ke ayuka muntu ora inara kera go 27 anekerwa chionde kiraito ana kime muntu mo me kiraito ana
kirema kuruka ende lakini Murungu oyo alinga kiama wiga bwa Murungu no makaira mtu Ayubu bundi o unjira cia wiko engwa MP no kwa yaringura kura kairi engwa Murungu no alinga kiama arugura murango jonge a speaker okay na narwa Murungu omwekera untu bakuwa karonga megete ka MP neke ya kwethira igwita gwakeremene ni no twite na tukaromba Murungu sana Ayubu ne gete MP no kona ukagaruka na Murungu na igitwe kiriro kya nyonge kinya kiara ya no ntu mankwaria na renda project ira nene rorie atonokeria university onokia mukiria pina ndi bibi ko gwata mwalimu mwana mbi na mantu ja maneno ja kupanuka tukeja kwaria mantu ya skuru mujumbe orore ku areta kangura ibao aingo koria baba nyombereku muthako ko imubundi ogwa karangi ukamwangu ge kweja bwa karangire nerewe eno twakezi bage akarangi na twakora tokwa ai nyomba mutuma nyomba na ine rajo kerwe no nandi ngugia wakiri nantu baba kawenda nikyo gitumete tuitha kiama giki kenda tutangira undi gwitana irantu na untu ina abakaiwa ukebata na abakimenya ngo gwitana nandi iro nontu nde kwari ari mwakuro nde gutana ko bawire keke twauga watho ito shukuru e mukone te kirima ne Ayubu kuba tora baujeneo ne kirima nontu kiba na tharirie indi kwari munanda na sari ne Ayubu ikirima maukuno na randingira thimu arambira ngari ne kwethira no swa naroga mani taga manira maukura ba tuensu ndaswa kuromba ndaromba nje mondire kama uku Ayubu aranjira na chari ito Murungu baba na arwa na mheshimiwa bishopu haraka keba urangi akawa iyo ni kendo neteto MP to ne bishop ikiondera ugera uju tafadhali kuma narwa na tugaita nanto mashinani kikundi yako ya gweta mashinani na county government neto support sana nteto ira bare maiko kinyira mtoka wenda para bateja yake no rito tokinya no nuko ngwata iteto tutakubera uratwetete na ikyo gitumete mbwa tukabera kuma narwa wakiri athomerete kuya ng'ombe ku na me kamae no to ba section na atiko na wo BP na chukari kyo kona gute muntu te BP ote muntu te na ndabaite sinu to ba mantu jai wa ikiaga mbori soka kulira nuko ngwata muntu wetu wakiri 2027 na ja unga atomeria na ntere wani no muntu wetu wakiri kana bishop itu antu bo beja kuromba kura antu beto matukeni niki utumba wakiri jire mweraga kurita na eta na parliament atakerie ku obandu ageta no tune kuona mbe indi na tekirandi bante njo mongera na wochoke na mashinani wajua tuona ndaba ningo gachanga yerwa kanoga kama tawa na wiri baro kwa kanore kwa pa tuteja mazikone akeja yanga araje itangiri magana jeri otagalira araje tuwe yani muntu ajitoa tomba musuburikireta Kenyatta kana ni omugitera cha eta akakani lakini akwa nuto nina ndio nyanto bakeja baba inge kenda bakuona basi una ndino itangirie kana ke alright nonto kidogo ndero mathaja tuza gwitango no twende kuigua ugebo kugo muthia kirimanto ithina ujele 1 minute okay untu bakwa bamuthia unika iya mutongeria wa ikuru wa Meru County mbere nkaromba Murungu atwe umenyo tukita 2027 na nchoke mbuge au tukinyete itwetete arake tutigeri support tutenayo nkuromba thirikari ya county government yetu kwa esimari nene sana neto dikere tukaromba appointment tweteke ngabana neto dikere tumire mantu jaja etwe support tuona support tuto muromba meruke ka to muromba unge batu na tugaita nguge yetu masinani na ara ule na pia tukuromba kinyobisi ya Kathuri Murungenya eto support ya senator itukuromba kinya national government gukombeka kinya tutena batu represented women rep na MP na kama keke represented ma MP yende kenda nyabongwa batusangire mantu nejaja botombe gukuria ya na nara tugeta na nkethiria ba mwisho tulite kama keke nontu baubitwa abwikire ngugitwa aburingira kura na nandi na tugatukwenda kubwita butocokeria guoko tukiya 2027 iwa ugire mbutu abweteka na ina twito kuga mbunju nibo tweteke
bonete nyombe ko yabo torerie kana imbito agite botuterie neo kenda buke ya 2027 tumenyo antu bai betu batutikire tukugambo kuma unankiuma ombere gankeria antu atongeria bako ukambitikiria mbere number 1 ngukeria secretary wakwa Eren etawa Eren choke nkede turesara wakwa eta Sainabo Mwali Musiramu tutu kabira hata katuresara wetu Musiramu anari nyintuko yao basi na nabe ntuko yao choke nkede coordinator wetu Ndokas no kumegembe etawa Ndokas na members bonde na kamete bakwa barabako na members bonde barabakumbiwa ibwaga no tubakundura na mara inani nkamuromba anterie mbutongerie nde na urungikia na ntu swambesa kanambi ende twite ontwere bwetu na arabo kerweri nyene bonore Kemeru County. Alright. Na nkediria bere namba ntukwenda kuraunji kya mageto mutuma itukwenda kuraunji gwetangira undi no tutumya gwetegembe tukorwi bawuba na tuzetwe na tatisi inge mono tukwenda kweka ntuko ya okuraunji kya mageto na ndikyo tuguswa appointment kingabana no tuntukura tukaraunji kyama tukaraunji nara kwena misiamu tuko ukona misiamu ra tukwenda kuraunjira no na ngabana kya gutuma tumanda no tubwa misiamu era mbere no mwanka ebrali guest no number 2 atunenkere ngari ira tugetani ono asoka atunenkere mindia na atunenkere antu bara tukurombo baire ndene county na guest yakethira arwe na bila bikari wano mugate na chai agaturugirano bibe tukwenda ngabana lakini twitite gwita ontubu motoro. Alright. Ibaga sana ikwethirwa kidogo nyoke to enlighten a lot of things kire mantu nyaja kuonie ure kuruba guchemania gutigira niba kugarura utongeria maito dagra to na mbe umbithi be na rwaria rwao na nari tukuthikira kinya rwaria rutere rwekuru rwaria rwao kire mantu jegi utongeria ontoire na mantu zange kathomba weta bakethia bonde ningwitikia ora ukaro turetere nya tongera bo baku kaire jaja kwanza ndenda mu turetere bo beje bonde uwo kimbita kaire mbita nabo isa sawa ukarangiria hapo ya bonde ibaga sana mutegeri ikwethirori natu kumathira twambiririe etha kumenyejerisha rugire twatonya kiri ntato cietu twatakiri ngatheti twatonya kiri mabango ja turinge ime na munkera kagite na gaka twethirwa tukirikaya ni ntuko ya njuma ira di public holiday twarango tariririe mbithiro nge kwendagira ntuko enjaga na nguruki weekend enjaga Anu ambetaka Denise mutu wa muthomi kurikana kadra kidogo ezocherera rimu bango zoza gukurukira no tonye Facebook otonye YouTube otonye kiri Facebook ethiri 101.2 FM Facebook page ya Meru TV Kenya ochokera bango joju nde okethira ukithikaira rwaria rwegi mibango iria gikundi kikekuru kiri nayo kiri county na nkuruki ome ya county ezi ithira ura kagita kega